Kopi besian do tadaw kapat ko onom do buhan ko tahu do tahun di tita binay kabi izo bagu iti moy bagu ping kondo nga okon ko manangkus teko mamaguno do takod nga kakali do mimbun siling zo teko mimbosikol kabo tabi binay ko ngawi. Iya tu insan seminggu zodo mimbun siling diti iti bosiko loko pusanku. Nah abasi o tayo daw bunga daw gyo daw abasi dakarat koko kabo iti bosiko lot Jipun bah seo pokyo naik po da kamera ko diti o mimbulotok na gitu ko. Kanito binay mga bah ano takot kakali do so sagit do swab nga tumimpun na di do magagadaw matiyo dati tu sumuang na digaduhan ko tahu nga hasu no di tadaw nga kakali do oso sagit bagay dong swab nga ingka no matugya do dong swab kanito binay mga bah bah may bato ko mimbosikol mengusat o tinan kamo bo pengkadi katahuadan bato ko dahil kiningan tama mano katahuad so tama dahil surga tu kakali daw mupo boho manaw umul kakali daw hilas tabi na ko ngawi siyo di ya auzo nagi ahivan ko kumani so biabi nabi tutuman mo dogo dari Facebook nagi di WhatsApp kumaho bi ko so di kominan ni pamatiadak ketua anak negeri toko i gunahing tapantang pamatiadak Pito Minsol siyo na ko so tu natigagang teko izo nga nakotigog zo nagido tigog yom napunjulan kino ponisidohom inakamazon ko do nka no matugyanong pasanom na ikot na dio timpu oluo nagiginapo ko to kovang nagi bagia isido kovang ko nagi di minuhi zo rehel sabah di tahu-tahu ni nakatahib nakapisomo nakapiswawi sikay di sido untuk diminoy zo anniversary pasaban dahil makama anak negeri hamsiha nang abidai minangatul minanantu pasaban kudiom inay kamazon do aku ohiban asamoki ko so pi kawangan nagay dia ha insan seminggu magibobos dari WhatsApp bagi ya kan ya tigogiom I know no diziha tam sio no koso kumadia way tabinay ku gundahing tapantang vitamin sol nga ino ongo ko hozo dia di do ingka na pamagunan ba kaniya auto ko ihan mi mugtug kadeha nga hansan do tamay mo do paimundong na ipibabasan ni sido iso pa nga mantadi ketua anak negeri Alis Dison ni kini tangan ko di Facebook diom tulus to payhozo di sawo ko do tay ko bang toko ay no kam may kuno di uto i ketua daerah si gunahing tapantang Charles Maswil angko dihadada tabinay no ko kibana ko da sakit ko pa ko kang simbaw so na di gunahing Charles Maswil ay so ito sakit diha di minogad diha di pukul 3 ni sosodop dayhod kakal pa minoy atod dayhod
Dewan di kiba di ketua kampung tanah ketua kampung Danil kadeham nga oposi ka ya ka kuangan za ka uhi udamin na hobi kuang kulampatam tus ka bunduk kom obito na Queen Elizabeth na kaugad no di ka nga ino sambayang ko do tamay modo pay babasom tamay modo abakaso ginavo kuma di kominan nga widisido tu kovang bagya muluan lagi ginabo do bisop iti nga ka no bokon auto ko ihan ko ho bitungan na tuhun nga toko riti ikakal puno mo po bohom tamay mo toko do mano ko takuo do tama toko di sugal tu kakali toko dan nunuan nunumpasan pamitina dati kiba dati do umuson do gab do minamangun do nunuan toko do kakali toko do mupo boh tibinay ko ngawit at may mo na da sa web sa toko do ohi may mo na da do miingat-ingat kamay libo nga ano ko so intangay ti ay sana tinan kyo yung kaso da sangyan umutuok na dito tako kamuson na sumuang na dito o tuotinan kumari sa viavi nga vi kiumulumul na di do imongopod megaragari tu bisop nga umulo ano mga pod taon na dito taon di bay no nya ino di gumu dia pantangon kapantangan kama di do mga kanbo iso na po to binay ko ngabi nga ako kuwang di do mga kando tonsi kuwang on to kudi o gumu so do mga kando tangasada tong pinutuan om soup nga momogompi nagibagya isawo ko to bahizan so di sido ngabi do gumuy kamozon do vitamin nom tumaw oil kamay di kawabago non zo di hadi recommend zo di hadi 18 oil ka podong bahu kabo do tumaw day pil duvwa kanon ko sa nga daw kiba bago dis food supplement mo tibinay ko ngabi to papabakas to kamozon do imunisasi kamay dito binay ko ngabi ta kam na nakasuok so na bago dito iti so nakasuok ng minugadso di po ng gibang iti na po dito nga naobik ko haidyo so di pagulo dito iti na po nga pananaman nga bido tobu iti dito sumuok dahil matadamin ko iti osogit ibay no kumuzon do ososonod do pumimisawa ta daw kang kuda dayti na po nga habi ko ang napukul 7 dong swab la dayti ditik ya auso po insan ko nga ha dayti ditik nga obiton ko lati sudah po paintong yan na po iba da husap-usap luhi ya di hangat hunam yan may i pakakaladya nga bido tuhun iti do tuhun da Thailand isang ano tanam si ho di mamagompi mamiala pakaladya na iti na tabi na ko ngabi oso du iti tindahan non iti nga mega kay magusig bago siya tasuhom aw kung isang kuataman na may suwang panangbang ko na po iti nga kabun no tabu panangwanan di nga kabun no tabu ni nga natagad no di nga tabu iti tabi ko ngabi tu ingkano si ho di ho tanaman no tabu hom man di ho tagado obiton di ho day mamomohi pananghud may sot mo tiyom kiba gumukagunan bagyado tabu day ti diti tabi ko ngabi na kakito ko na diti tadaw do humisaw ngano ko tu awsong ko sikit payhon kwizyozu o koni ka aw sikit o himisaw do tadaw bay no diting
tumimpun no di mega kay komozon kun magagadaw mihod idutan tay ko kibara tituhun na minonutud tabi na ko abi minonutud na di dayho no di kibari da hisun audio kito yo nuhu mega kay hisun no koni ko gabun ni nga hisun do natutudan dadi kan sangyana po tumimpun na humasu o magadaw rating nga masuk nga kibari di mo tutudom na iho no di aw abasi dio komozondo tongus iti tu iya pa di sinikito tadaw nga aw di songko ahasu tu no tutuban do tongus no tutuban do komozondo iya ubobo iya tinutudan na tuhun kanito minay ko nga biya hisun di ho monokop di tadaw kang kuda aw di songko ahasu akali kita yung nga aw di songko ahasu tu to isay bagamin tutud hobby pakazo do id panuhuan iti na po may sot iti tika may paguna ni zonon ko diti nga no sayhi do nuhu alanggo makabas iti diti kabosiano pada iti nga au insan o hizudan tu sangyano pada madasam kivano pada vaik bantado paho tumun iti nga au isong ko agaso awi ko hizud kanito binay ko ngabi o sikap teka agab yo tumun ni vaik dihom kakaligya do gumu o mabuuvat iti dahil danau no padi dihenga mega kay monosop di hovaig mega do sponge ba kaya ka tabi na ngabi ito no kabasian no kakalto kibada danau do pai sangyano po do agazo vaig nga sumuang na danau do pai dahil anaw tulus do o sosop di mega do sponge kamay di bo nga sangyano po to ko da iso do danau do pai tabi na ko ngabi mo di zud ka no padi diam iso di pakazan do do vaig nga sumuang na bavang no aw no po oki kivang bago bavang aw agaga zo bavang tatu no po do kumizud na di pamingkano mo tuy kinodo di so nga bida ko gumuan ay kampung na toko obi pa ko so di kampung na pinapa kampung na pinampang ba kumina ko nga bito mo di zud na podium ay ino di do ipay kakadasan ng gongon nga hisudan mo po nung abasi o irrigation kamay di bo tay koy kamozon do bawang agazo o kivang ahom kang kuda nga obolisi kaniya tanto no po da abasi pagabasan do vaig nga oluay dati do o tingkod hizud ka botabi na ko nga abi nga sambayang ko do aiso do toko dia punjulan kinopon sabab hizud tabi na ko ngabi gumuhi so na bago diti manta talun-alun do batu kumada talun-alun do simin miagari pagguhu kakali dayti do pain busak ngabiti iti vanan do gibang ko do jagung kamay di tay ko gandum kadavo kono mo boss kiba mo boss gandum kiba mo boss jagung nga ihon na tumuh no di ziho no po ditinga man di ho po goso iho tuva de gandum ni giso mi do kotuo tu akon ko akan non no tuhun iti nga iti no po nga ma di ho onwo iti petuohon di ho iti tuva do gandum te ke jagung di tio mani do di zo do takanon do tazam iti to binay ko ngabi iti na po gandum di tinga ko gandum te ke jagung di padagangon iti na po nga i komozon do takanon do manuk patay ko onuno po bo ipagtindok do manuk di jagung di ti kotuo na po yung balu do opuon di iti o mga no dito poto do hud kilang kamay di bahizon to dizon do takanon dati do manuk kay ko baja ka paing ko inkan iti nekot ginazo iti na pang tuva ko duvo
tay ko pun do ko duvo komozon kuno po dia sunga danau do pai iti nga abi no po do tiho do mongomot nga mangan bagu sawihanay do pananaman do gandum tabinay ko ngawi tadi tumimpun bagus yo do mau uvat mananom do pai do hobi kuang do buhan ko onom kang kudadi buhan ko himo tumimpun bagus yo tiol mamaladu mau uvat mamaladu mananom bagus do pai ingkani ti duvo ho kavo do kovan do tikiton danau do pai nga nagi pananaman do jagung mot na po pai ng timpunan at mananom do jagung ingkani tito ko dito tabinay ko ngabi kakali daging ka nga sundong patuday ka ingkano bagyatuhon no magigiyum do pangindapuan kanito tabinay ko ngabi hobi pangabi do tuhon no Myanmar to may karibinos ko diyo suriti iti na pakadasan na may sot iti nga idpivohitan do pamagunan do tuhon no Myanmar ang pamagunan no Thailand dadi ogumu at tuhon Myanmar sumang iti dumadi do kuli kumalaja ngabi do manananom kumalaja ngabi di manonodo do talun-alun dayti no pagya Thailand nga aiso do aw misangod dadi dayti no siho no magigizon kiba nagi di kotinday dayti dayti di sotyo do magyum no komozon do pangindapuan di hobo tabinay ko ngabi ipay tiya husap tinodo do bisop di tinga tuhon no Myanmar nagi minonodo nakayo ko maturki pada husap tinodo ko bikuang sambuhan mga aw po na abi na pongo ponang luti tiad sa iba ako yo nga tuhon no Myanmar nga ino po i boss daw kamay di nga tuhon no Thailand bo ko bang nagay yan eh ho pakita no ko siya giba de husap tinodo ko diha nga aw pasong ko naku bo aw pasong ko na pongo yung nga oluay no pongo duya ho kaya toto ning na kaya pa dia husap dia giba da tap daw yo ne ho how nagyang mula to binay kong abi kuang na himongay bula kampay da gaji nga himongay bu nagi kawi diho to ino po bakang taga materials nga so sondi si kay momohi izo sondi moy pomohi diho kiba do truck kugya duwas kay sabo moy kay pomohi oni pokino diho simin batu bosi na tinagas ino po gaji diho gaji dia ho bikuang sosomok sa ibula gaji dia ho di abasi nagibo sabi niya kong abi to batukang nagi mati atundo Myanmar iti kayo ziho do menodo da hamin kayo ziho do menodo do usap menodo do talun-alun kiba di moy bo buvat iti bagi dia asil ingka itu binay kong abi sumuang sebagai dari lahan itu penawanan kuna penganan do soy 5 teko street number 5 kibana nanti dia sudah kayo hadian di video log ku di paguhui tapi ni pangabi berarti sudah paguriti mamanau sudah street number 5 sumuang sebagai do street number 7 ngamai di dua bagi lahan do sumang dari damin do bisop hamin kuno pagiriti nga ososod manta do lahan tagaso tu au sosong ko ananganda gangaw kulita bo tabinay ko ngabi anangan sumison dai ko lalaho inosaihi do danau do pai tu inka suno gihadun kuminaso dai kampung pinapah ya pinapah kondis dai pinampang do ito ini itu sikoy na po nga mabuuvat nga bihay ni mohoing pai yung anangan so di magintong do pai man pananaman ang mga motong aw susong ko anangan mizon day kakadasan day kay city abo day kota abo to agangaw aw basyo tongus daw carbon dioxide nga kulita kanito binay pangabi dan mizon di pa ka kampung kamay ding day ti nagyakopisan ko day ti nagyangabyo o kamuzon do
tuhun na may tambuhoy do gadayti awi o susa do tumambuhoy day kampung tay kaday kahomina hamin nom kopisan no bisop tu namantad ko na po Bangkok nga kanu ko no aw ko anang ano sumakay do bus hobi kuang no pod jam mantad Bangkok manday mesot nga o buli ko tumuhod na kapal san jam nang apapagod ako di lah pamulah na do sumakay do bus mantad do Bangkok na nakaikot sunod na itidak ano gay talon-alon Tagazo tabinay ko ngawi jadi penanggibang ko na po nga mayhud soy number 7 teko lahan ko 2 teko street number 7 gumuhi nagi sumuang nagi baghud amin ko jadi bah auso po padumasan iti auso po padumasan iti tabinay ko ngawi tu kakaliw sambil dalam suar mungkin hobi kuang na po ko 7.5 ako dayti teko patop ko 2 ang per minute nya dayti so bisan dan lahan Tagazo do kumaday naisot iti nakakalay do ko sa kampung iti kampung Naiku o gumo tuhon na papatot tanak sikul tadi semua dono di lagu dari penanggibang ko lahan do soy 7 teko street number 7 iti iba do duvo lahan do moy dehod hamin no bisop iti pamazon di tumo gitu ko mimbiliun to no bos iti mimbiliun sumazo hamin bugus kaka o singud ko iti winongi do hisun na iti iba naman to do minunuto do iti tabi nga ngawi no simin ko so talon-alon nah ito na hinisaw ka daw do ming kapas na hiyo nga awis aw pahasu to o gumo hisun mo hiyo na di daw di sangko hasu ta daw natutupan do hisun kang uda kakapay ho o kasimud-simud sudo ida hisun tiana po dito wazano tiating hamin ako to kampung na ititi ngano po do bos na po do Thailand do koto kampung ka nga Puyao Ban ka Puyao Ban ka na mamungan do koto kampung ka ban na po nga kamuzo nga hamin ya ibos do Thailand na po ban kana po nga hamin ya Puyao Ban kada po nga ketua rumah lah ketua kampung na bo Puyao Ban ngawi sih ho sangko do kuwarga di hogo ais pamazon pa nga tamay mod avasi sih ho dagay mamantang kumaragay itu pakito gya sih ho hamin ng kopisan pa niya nah nakaikot so na itiyam ya kita tilahan iti sumunuang do tiad gibang iti deti ne mantad suno deti di mantad amin kan ya ya auzo padumasan tabi na ko ngabi mau panozan duvo nga podam tahu minit katahib da hamin ko na susubay dia wangi da hisun tabi na ko ngabi tapot na po ko sang ibadah hisun iti paswango ko sa sudi tana no tita damping na hamin bisop yo nah kalau kita keriti iti na pangatana na naswangan na gaya tana dan now haidi binahi na gaya iti ita damping da hamin no kaupisan na bisop iti nga no kubo na lagay nansah na lagay do batu bata kamay di nga kita kada aiso po do nasumpakan na hamin to iti na kamazon ko da project ko da taon iti do 2 taon iti monodo da iso bago kamazon da hamin Tagazo ipunganan ko da Christian Worship Center Cathedral nung
abasi da nga babasi tong usong kiwa da belakat nga dayti no kapanuy dangan dati da hamin tagazo te ko worship center ida di zone do panamazangan nagi pitimbungakan nga tuhon no Kristiyan dayti maisat kang kudahi aga-agazo wo 200 te ko 300 kosuang nga aga-agazo himati kausinan taguno niti nung aiso na po da kausinan udo sa tanga lizong kang kudanga awi nga kabobohi na gadi ti taon ni nakatahib to pinadagang di sangano to kiba do kaguna da kausinan kang apagon mati di somok no duduhoy kali ti titik nga apagon mati tanah iti tabi na ko ngawi apagon nga may dagay pi bahasa di sanganu tu zikoy no pemriti nga Kristiyan okon ko komozon do yayasan teka foundation do okon ko magyum na kauntungan nga onway di sikado discount agazo nagi discount pinanak diho somok no dapat ngopod piatus discount daw kabohi na di dagayom kanu na di tigalan nano na di tigalan so di private property by tinga to izo na pang bishop dia nga diyan na di ko nagido sekretariat ako pisan ko nagiti diti kiban manadan ko dati do hostel teko paisanan do kulita pambuhay madidikot nga inta na sambayang toko do okab daw babazan do kausinan do sumuang to sikoy no po deti tabi ko ngabi okon ko kumansan sikay do donation teko titak to okon ko panamazangan sikoy no po nga kamozo no organization ba pertubuhan Kristiyan teko foundation ni sikay diti dadi sunung po to engkang gumu nagi tuhon Kristiyan ang panamazangan nga diti maisot diti do pamay mo do magukab do lahan teko babasan di do maghahap do go do mongoy sambayang hari Minggu manak do kajalan no boboson di Minggu din nakatahib zod iso pa namazangan pananghud nuho do minamohowi pastor daw do makiajal lagay minikot no ibisop dahil minay pangajal il pangapanamazangan daw tunom yan matabi na ko ngawi ta o sikit niya ta daw nga awsang ko abasi tangus tapi manan ko to kasingud so do hisun to panononggo iti minonutu diti miho na diha iho na iso awsang ko abasi diti dito to manutu do tuhon dahil nuhu pati kay pengkom kay gisomi do kay kot diti tabi na ko ngawi iho no bo sangyanot tumimpu no magadaw tubuhan ko taho diti tumimpu no di bo kon di ho taw matutud matudo do nuhu teko pias di ho deho na iho gisomi do kay kot diti tabi na ko ngawi aw no da basi nga kozon po di kiba dati di ho do ya kay mengumbasi do nuhu teko kabun di ho menutud diam iho ni ho tabi na ko ngawi nah kaya sikit ita daw nga awsong ko atalang ata daw iti tabi na ko ngawi bah hingka kana bulotok do bisop so di bay no papataum zo do bos do kadazan kiba di muot data ahom tomo do bos no diti bisop de kadazan kang ko dia suminimba napadanton so day dabu sa pagun to binay ko ngawi aiso gedo kovang na kadazan mo no kibosom nabati zo nga awi oy du bagya bos do tinaw bos do tungkus napati to luway napadanton na mo bos kadazan timpunay kuno di da mambasa do Bible da kadazan dictionary da kadazan son taon no kang ko dahom nakaguhi na bagui bos da kadazan ko sabi na ko ngawi
nga toko no po inohoing no di nga tanto no po bagya da kakali do mapangait papotus toko di bos nga di no tinagas paingi matu kamay di o kon ko campur-campur nga kalati no gi toko do sakag bago di tinga nambabati teko how insan kongo teko apagaw no di ziho no makinongo di bos ngawi di tangahom tabi na ko ngawi nga izo no po nga kinaman kuno kosodo kakali na mapangait ngawi di patod bos di tangahom di no tinagas pain tinagas teko pangimatutu aw no po to ko gunon kamay di ibos nga teko patod ngawi da kadazan ni no tinagas nga oy baw di may topot na po kapizo ino sa izukuizo bos na po matido kadazan nga ahom o gingohom o gumu matito binay ko ngawi nga tumanud dogi bagya di kozuzuvo do tone tu nuka mo bos kado paku kado toko ay sa katutun no paku ano ito binay tu aiso no diga do mamaladu ang maestro kalabaw dadi sinakago na kawago di aw katutun si ho di onu paku ono sud kam sud ibarati di aw insan po buvat kaniya aw aiso di danau do pai dadi ingko di katutun si ho do sud so toko no po tu tanak da mabubuvat nga katutun tu iso di paguluy nga nakatano dogi diama am kay hozo manu do danau sangyan po da mamalagus iso nga mamalagus timpunan ng malagus maguna kalabaw may gana pa dagay na kokinam so mamalagus ta kalabaw to binay ko ngawi kibagay do kalabaw dagay adi kabohi na po di zema do kumuson do traktor kamay di nga aw adi mamalagus maguna na kalabaw mamaguno so di bago do traktor iso no bo bisop nga nakokinam nagido mamaladun maguno do traktor awi padagay maladu do traktor manganoy bagud sudo maga munge pahumis do tanak bo ino nga vi komoson do aiso no di bagya aw no di apagaw no di tako ongo witi bos itu tumano do kozuzu do tone bagya do sinakago na bay no do aiso no di do mamaladu aiso no di do kalabaw aw di dati ko tutun si do ono ko mo do poku aw si ko tutun ono ko mo do mamagandal do pai no sangyan no mga mot og gikon no to ko poswangon adangon no poswangon de kalungguni gandalon no di do kalabaw kaniya isi ko no po nga nakokinam ngawi di bo tuminay ko ngawi tatanak no mabuuvat ngawi ino di tiap bos ngawi di dompo paguludi nga aw dia ay top ay no nung kibara tu no mga jal na pajalo no tu opo wangi so toko do bos do kadazan na sabab no do mu kuang no di kau lalaho do paguluh dari apa pagaw di do ay nga dagana pada gadi tinga kinaman kuizo da mapangait ngabi di bos di tangahom hobi pagkaso di tia kapanupuan do hozo ino katuhadan na minamangon to nonuan so do unsub ng kabahan do minsingiho minghuda papahom so kuso do bos do kadazan ino di kanuso di do mapanupu do hozo do maguno do bos ngabi di apagaw kang kuda aw nagisong ko ahom tu pohomon na po kapizo iti bos uoton do bos sa kadazan nga aw di bago dati kalati tuhun ni makikinongo kani tung ang ahom nga bio bos nga no aw no puto ko man todo do pangka adi oy baw di bago bos to ko oy baw di bago bos sa kadazan
Jadi ino tabi na ko ngabi itina isolahan ko izo do mengopi menunduhi do bos ngabi di pain tinagas maza do penupuan do hozo do kadazan. Tahun di bayi no hingko hizab nubi sangko dati ginumo do hozo do todo no tahun bayi no. Hizab kuno po nga kanu sudah do menupu do atus hozo kang kuda. Obuli begitu ko do. Humizab kan ito binay ko ngabi. Jadi mentar hizab na di do okito toko do. Otu ko paing ko nga. Nung opoy zo do menupu do hozo, mengutip do hozo. Nung sopa ma do isok hozo sanga daw. Nung tahong apa tadaw nga tahong apa hozo. Anu toy. Wah, nung opoy ko zo nga anu mati ya. Ina kamu na post na record ko di last month kamay di siyo. Bulan 2 teka buhan ko duvo nga pod dong bahu tadaw ya kan ni. Atau tepat na pakabizo kumininam zo do dominanupu duvo nga podam himohozo. Somok na do gonop duvo nga podam himohozo ko lah. Di buhan ko duvo. No supu no tip ko no. Nga ako pa nakatod ko ma RTM. Mantado duvo nga podong bahu tadaw. Dobuhan ko duvo nakasupu zo do duvo nga podong himohozo. Komozo na pa average ko nga isok hozo tiko duvo hozo sanga daw. Tumiagana po diti tuhon na pinsin megariti nga gumutimpo di do. Mimbulotok pa hindi ikaw day dupisom. Abi na po sumambayang membasa do Bible mengajar kitimpu zo na didi day dupis ko nang mampenupu do hozo to kaginapa ko man ko daw pio mangapi itina hizab ko bugiya to binay ko ngabi do itina hoho do kinaingan day dogok ang kuto iso na palahan di tabasi na kozo do mangopi do bos o kadazan nga maza penupuan na hozo nga ino pa hozo naman to ko supuo di nga mositi do kivari bos nga di apagaw tongo do bay no do dizon ko do hozuk tay ko rilik di kiba di voko no bos ay bisop no ko to susuvay ko so music nuriti modern ka pain ko isingkong nunggo kam tapat na pakabisot to binay kiba di voko ni hozuk di minan nagay kolaborasi di huhumozo hide ansa nakalati ko kyo to o kani komozo na iso do musical instrument ko deti nagonop zo deti nagonop nga okuang mamamain ko do music jadi kadang do makiano zo di do kabasan makibasa zo di huhumozo nga do Kristiyan ni naihan ko day pamagunan deti do mamaguno do hozuk di ho ino po ipidondian nagay to binay ko ngabi nga buli ka mamaguno di nga ko buli do padagangon ka diyo commercialize. Dadi kiba di poko ni hozo ko mamaguno zo do hozuk do kovang ko nga tanto no po do bos no pa nga bos kadazan bagya to binay ko ngabi. Jadi ingka iso ilahan ko do makiano di ho di nga au zo o buli do papadagang au buli papadagang tu ina pinokiano di ho do buli koy mamaguno do music dagay nga kada may padagang o kyo ka ingka na kang ko tu itine tu duvan ko na podi nga menanduhi zo do bos kadazan iso sondi kadang music di nga poswangon kuno gyo gital ko kya man ko tambay music di komozon kibadi do kolaborasi ka bo kibadi do pitabangan nagay di monodo di jadi asaga kana po niya ino di nga ino po huhumozo mi uoton o oitan nga bidaw nga mantadogo nga bi original mantadogo ino komozo no kolaborasi no bo kolaborasi so nga di pipio di humozo anangan so mo kinongo man kudi nga naka
pinabasa so nagi di tengah tiagak datuk Justin Stimol do iso zo di sido di kakal po do kakal pa di sido po impasi di minakyano sudah kabasan nanta di datu Justin nomini datin Florence Stimol do hozo ipunganan do suok masando ina po nga kakal po pa impasi tengah tiagak di do may kupon wat so no diam pakyano so kasagan tunanangan zo di hozo di hada suok masando diam nonuan zo di da kasagan no may ko di hozo ngapain susubay to ko di komozon di ko hozuko daw nga isoy o oitan nga ino do auso songko nakalati di iskiba di iso poboson ko di auso songko haid nakalati ba kiba di hozuk di tengah tiagak datu Justin Stimolido paimbuhagas so do mikaw ko mau kau ka bo nga mai ko na pud ko so kinungo di bago nga komozon mau kau dai vaig baiti komozog dai vaig nga dai kiba do ano gay air torjun nom dai ho zo ni pabuhagas so min podso mau kau zo kadiha nga kaagi na ko mikaw ikan ko dati da mikaw so dai vasay kiba do vasay ga dai bos dia do vasayom mikaw ka nga mau kau kan ko nga opiumanan ko na po komozon dito rilik di hari nga mau kau ba yo mau kau take swimming ya mau kau dai vasay di pabuhagas o miho na di tiana po menupu hozo tinga kadang do menodo sih ho di tumanu di susuzani naihan di ho tapi naik ngabi miha iho na iho izo na po da menupu nga onu na po supuon ko di nga okon ko onu gai tanong aw kiba nag iso du hozo mananong nga anangan zo di menupu hozo di manta di susuzan ko sondi onui nawazan ko I'm sharing my heart of what I went through. Mantadi tomuhok so patay, mantadi tonini so patay. Onuy nakita ko, onuy nawazan ko, manusuzan so day boss. Boss rili kaman ko di bago hozo Dani kongo ko na pwede di boson ko di nga. Kilati nga bi Kiba nga bi do lati di boss o hozo ko di. Life story kabo. Mantad pag diyon nini zo, diyon muhok zo, kalzo po di bujang, kasabo, kiba nga bidi, hozo mentok da sabo, hozo mentok da tanak, hozo mentok da pongku, kangku da, tu kiba da tini no kopiuman lagi da paingka, adi no kiba di da pongku di hanga, buli mau mengguno hozo ku, hozo da mentok da pongku, kiba lagi di nazak na nugay. Kinobangan tay kinapunjulan kinyo pon kiba nagihozo ko di o kamoy nga bido onu na po day komposisyon no mamivik nga kiba nagihozo ko na mamivik kiba nag bagi kabo bo ina komozon no mo magunot ako da kabahan na to ko apat nga po ng taho minutes no ingkakano tabi na ko nga bi sumuang sa tiam tabi basan naikot na auzi ni depan umasan nga o bulilah mazondo nako training no tuot takod ku takodi kita binay belakat to si madatama miyang pay diozu sanzo do ono no poy bulotok lo bisob di nga kiba kapanak dia sudah kong suban kapanak ng dia sudah ka jalan takodi yom tamay mo tako daw misok ya ay selo tuduvan ko diti susubay nga papatawm sudo bos do kadazan nagimanak no po da kapayhatan ko ngari ba God bless you kya ba ito no po boss ko okay ba